थवाई सिर हिंगी फाउबा लमदम मसिगिदमक्ता तौबा यूनाइटेड मैतई पंगल कमिटी UMPC मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर MIYC अमदी पीपल प्रोग्रेसिव एलायंस मणिपुर PPAM न पुन्ना सिंधुना डिकोडिंग द प्रेजेंट ए होलिस्टिक स्टडी ऑफ मणिपुर सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज हाइब हिरमदा सिंपोजिया की थरोम अमा पांथोखरे लिलोंग हौरेबी कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल द पांथोखिबे थरोम अदुदा यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट UNLF की हानगी चेयरमैन RK सनायाइमा एलाइस मेगेन अमदी यूनाइटेड मैतई पंगल कमिटी UMPC की प्रेसिडेंट मौलाना अलहज मुहय्युद्दीन मजाहिरी याउना लमदम की तोंगान तोंगान मसक नाइबा मियो कयाना प्रेसिडियम मेंबर ओइने सरुक याखे हान बमक्तदा लेंबिरकले बंगसिगी प्रिंट मदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इखोगी सिलिना पुनमकपो यूनाइटेड मैतई पंगल कमिटी मणिपुर UMPC मणिपुर अमदी मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर MIYC अमदी पीपल्स प्रोग्रेसिव एलायंस मणिपुर PPAM की माइकईदगी थागतपा फोंदोक्सरी ngasi इतिहास की का सागोनदना लमदमसिदा लेमिनरक्लबा फुरुपचा कयागी मरक्ता यम चाउना तोंगान तोंगान बा नैरेटिव मयाम अमा एक्सपोर्ट तौबा इंपोर्ट तौबा हाबदी मपानदगी मनुंगदगी तोंगान तोंगान बा आइडियाज मयाम अमा इनकलकेट तौरक्पा मदुना खुदोरक्पा मदुगी मचा मचा तौरक्पा सिना मरम ओइरकांदा लमदमसिदा लेमिनरिबा फुरुपचा सिंगी मरक्ता अमन अमबु नैरेटिव की वार अमा तौसिलक्पा मदुना ख्वाइदगी मरुवाइना ngasiगी algorithm gi achobu thodang lobiriba social media in the name of like Facebook, Instagram, WhatsApp hairiba through dagi amana amabu nungsinadabagi madugi who comes in rakwa venom comes in rakwa masina maram oirakanda hairiba organization ahum maruwaina MIYC UMPC amadi PPAM na masigi tanja sida manipurgi kachin koya thungna माइगई खुदिंगमकी पल्स बो मिहुन नसिबो चपचाना खंगबा अहिंगबा असीबा लेरिबा मयामसिंग मणिपुर करमना हौरकी मसिगी इंटीग्रिटी की ओइबा एसिमिलेशन करमाइना तौबनो जाति बिजाति चिंगी तमी करमाइना लेगदबनो हाइबगी चपचाना खंगबा अखोई पुनमने काई खुमनजरिबा अदुगो मतममगी यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हाइरिबा UNLF की चेयरमैन ओइबिरंबा हौजिना पोथादनो लेरबा पाबुंग RK सनायामगी लिसिंग मखादा ngasi ekhoi symposia ma pangthok sabani hariba symposia sigi ekhoi topic si decoding the present a study of Manipur's socio-political realities haiba asigi hiram asida ekhoi gi akhang hai Manipur ge yaidong khamdong ba larik laisu amadi PhD gi holder kaya pairaga maram chaba Manipur gi college sing the university sing the thabuk tawba ekhoi gi speaker eminent speakers distinguished speaker maruwaina han bada wazal ningthauja lancha eminent culturologist mahakna ekhoi gi media sina lawriba role maruwaina masina achouba ekhoi gi narrative ama sagatlaga samaj da maduna violence sama tawrakpa matamamada sahi taret khuntakpagi mawong do ngasidi media gi thodang media na thodang lawsilakpa sumbagi maike gi maram na ngangbiba ani subana ekhoi gi puramani kai khunajarba Dr. Sayyid Ahmad ekhoi associate professor DM University gi ekhoi gi Department of History gi mahakna pangal sing mitai pangal sing gi culture mitai pangal sing gi contribution towards the building of this state ki matangda yam kupna ngangbi na ba ngangbi khraba aduga loina na ekhoi gi oja Homen Thangjum ekhoi gi Indira Gandhi National Tribal University Manipur Regional Center Manipur gi ekhoi gi political scientist mahakna ekhoi gi contribution hills thumbs mayam sing sigi leiriba narratives mayam du historical gi perspective historical gi facts sing du Manipur da thamaga ngangbi khiba aduga loina na ekhoi gi oja Malem Ningthauja Dr. Malem Ningthauja associate professor ekhoi gi DM University Department of History na su ekhoi gi Manipur da leirakliba imperialistic oiba tongan ba madugi idea sing ngangbi ga doriba hariba mayam sing asigi achouba idea ma सागलगा लमदम से इंटीग्रेट तौरगा अमन अमबु व्यवहार तौनबा दुगुंबा लमदम सेमगत ननबगी दमक्ता UMPC MIYC अमदि PPM पुनसिलगा दमायना सिंजबनी मसिगी पांदम से ngasi तसेंगना मणिपुर की प्रजा सिंगदा अचौबा अवेयरनेस सम ओइरनी मरमदि मसिना अचौबा अखोइगी लमदम सिदा पामेबा तोंगान बा इंपोर्ट तौरपा आइडियाज मयाम दो मणिपुर की सैंक्टिटी दु थुगाइबा ngamdana ba हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन amadi ekhoi ga chatmin nariba mayam singa sina hotna
खीरी होटनजरी होटनदुना लाखिबनी हाइबा वाफम सिसु गसिगी मीडिया सिंगी थोंगदे खोय थमजरी लोइना मखा तारकपदा अखोय लमदम मसिदा मरुवैना मियोय खरना कांगलुप खरना ग्रुप खरना मणिपुरगी सही चा कया समग सागलकलबा अदुंबा शांति अदु थुगाइननब होटनबिगनु लोइना मपुंग ओइना मितै पांगलगी नहासिंगना सोशल मीडिया दा खतनबा लाउनबा व्यवहार कायबा वहाई वता सिजनबा अहल लमन की व्यवहार थौगलोन खंगदबगी मवोंग से मसी तौबिगनु मदुगी महुतुदा असिगुब यामना मपुंग फाबा यामना एकेडमिक ओइबा अखोयगी सिम्पोजिया मयाम अमा सिल्लगा मदुदगी हेन अखोय अवेयरनेस अमा ओइननबा अखोय होटनमिनसी नतदुना सोशल मीडिया दा व्हाट्सएप दा स्टेटस दा तोंगान तोंगान मयाम दे अखोय खतना लाउनबा से मसी तौबिगनु हाइना अखोय ऑर्गेनाइजेशन अहुम मसीगी माइकैदगी मियाम दंगसिगी अखोयगी सिम्पोजिया असिगी खुदोंग चाबा लौरगा अपील अमसु तौजरी अदुगा हाइरिबा सोकोल मणिपुरगी तोंगान तोंगान बा हिस्टोरियन की थौंग लौरिबा मवोंग दी मानबा अदुगा हु कामसिनबा ग्रुप सिंग अदुनसु करिगुंबा दरकार लेरगदी वी आर रेडी टू सिट टुगेदर एंड दिस रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ लाइक इशू अखोय लेरकलबनी लेखिगनी अखोयगी थवाई सिल हिंगी फावबा लमदम मसीगी दमकता तौबा याबा थब खुदिमक सुरोन सुरोन तौखिगनी हाइबा वाफमदुसु मीडिया की थोंगदन खनजरी थैंक यू हुजिकी ओइलिबा सिचुएशंस दी हिस्ट्री दो खतन नाथै से हाबे वान हिस्ट्री दो खन मुथत से हाबे नतेबा अचुम अरान हाबे दो अदुम लोय लाखने हाबे ला हुजि ngasi akoy na thengna da pot se akoy huji center ni ye ba mi state na section le ba khujal akoy le ba full khudi makta tharai ba singse nam se masi hana nga phoksi hai ba le ba koy na hai ba ni adoi tu da ai wa hai to thongi ba gi wani ai personal oina amata da koi mete gun basnati any religion ai hol laga nang badate ai da pamsabadi ai imale bang manipur matam da ima sina thengna ki ba ipa sina thengna ki ba myam do ngasi akoi na thengna raga amuk tan ni kai do po che kai he loi si hai badi kholo da ai hai se bani aduna jana da pen da bale do kasu kai ni hai u khana ka dan ni nei laga dan ni to bo da bu jai ki wa hai da pen da ba myam bale badagi ima su khungdo ki bani madu dang si ma si gi media sa ta ga di madu ki pa khum so mu piro ka su kai ge adu respect ha da se amada to na ka mama ki respect khang da ga di nei ba ngi ga adu thoi ima le ba ngi se ha ta ga di mama na lo ba thong dang ga ri no matam le ba ki bikta mama na ka bai song gi cha na pasu mama na po ko ni adu na mama ki respect pi ba ngam da ga di nei ba ngi singa ko de ha ka singa so ai ha bo ni adu ka ai lu ji khajin ga di sai ta me abatai na madina chai su sing kasi social media da tongari pa any religion ki chai su sing aphabam la mai ke da lan thing na se aphabam mai ke da pu se koi nata da na mi amana tu hare na ai la ai ignore to da mai la defense to mai da da ignore to do di imala na ngai ba khudi mak se huwa na mali adu to we ai ignore de khoi to le ngasi करीगुम्बा पार्टी अमगी करीगुम्बा एमएलए अमगी फता बाहर मींस लेबास करी की कंटिन्यू है मतदा आई से तुम पार्टी में सेफ्टी करनी आज मादी कांग्रेस की ने मायनी अब लेके वो कांग्रेस की फता बाहर कांदा बीजेपी में मायनी सोशल मीडिया तो उसको बातुना अब को मकाना तब कोई को थादा रोसेबा रसाई ओजासिन तापी की बमेंदो अकोई मणिपुर कंसी है बता रगदी मणिपुर थुबाई की न चदपा मिपुंग खुदी मतो अकोई न गसी लेकिन में रिलीजन खुदी मन माना रगा खेलना कदम लेबा अदु ngasi attack on the way ba mete da to khudi bakse sisu na se na on ground on floor yomin da ka da mete da to bunate demand separate hai da to separate se mete je pi ho hai din da te ba adu mete da khulai on se da ba matan da ngasi aba indigenous da te adu ada hai mo mansna manipur musibata ni masi chap mana na mayo na ba thuklo thuklo da ba hai ba nada da social media da adu sum nanga da ai khali ni su wakal se tonda kari nu to le ba se oi nu si hai senga hai pada any religion amada sum ba problem tho ko matanda religion ne amda cha panana khona min na ka rem dam kai ya wa separate pi ya wa hai se mai kai khatan la hu de da te ba apon ma mani pusda le ba fur pudi na la hu na ka hai ba na si cham thare ba khara do lam the na ka dam le ba ma du di to de ko su apon so ase ka ne ai hai se apa ki vision ki ama ki vision ni wa na te what the idea of Manipur on ground the idea of Manipur like they have a small I haven't give up but on the ngasi thengari ka pot ngasi ne
national highway se chalan me yadre revision me amna da furu ko chalan me yadre adu furu me amna su kholo lo bi ba masi ni democracy right ni masi ni hari ba community ose to bai chalan mo hai ba voice ko ta su pi na te ba masi ai thabo na pe te ba adu na prakti apa ta nu si ni kara ba mai ke nu si no ba apa ta nu si mani ko nu si hai ka di ai mani ni ya thang do tham na ba ke ning te ba adu ta hoi mai pa ka ne se ta ke to no no ai sai ki lam na ko da sen na nga si thang jai ko sa se ma koi thu ga je ho na ba nation first reading one religion one nation hai ba po to adu ki poram do changa ne hai se ma se ju han ma na hai ne ba adu ko thu ga sai ka ta ra di mani pu si se hai ka ta ra di matan du ki ali mudin ki ahan wa ali mudin ki wani ni ko na si history na re ba matum du ni ma na ra thing ni re ba nasi ma na bi na bro ma na bi na de emile lai ko sungare apoi di ke hai ne apoi furu ya wa tre hai di si ri lo ki emile sungare wa hai yang ta hai de lai ba ki mu ta lo bi de adu ta ta ki lai ba apoi na family ba 60 se na ta ja ba na to oi re adu na 2027 lak pas de di iran ta musiba matan du ki ali mudin oi ba matan du ki apoi ki atho mu ya oi di bu do adu ku ma tha ta pa mu thau ta ya ba ai ta ta ko ki lai ba ka loi lai ba ka select ta di unity oi na thobok to mina ba unity oi na khum thang thang mina ba any som da to pa ma ta so any phone fruit pa ma ta so mai te si chang chala yo mina ba na da ta wai lo shan mina ba ku si so wai tu ma hai di ku ki su ma ti na te chang chala ba khara na to ro pa da ha na le to cha to mo su du mu si ai du si de ha de hai wa to pa ta ku thengna ni ta da phun ma na se ba ngasi di moi ki separate na hai di separate se mai te khata ni ta ma te ko poi ya to fu ya bi ba se mani pu thu ga ke hai ba ne mani pu thu ga ke hai sun mai te na friend ta thama ga thengna ra ko ne to ta ni so me na su madu ya la mani pu thu ga ya ro hai ba se bo si pun na thu mi na ba ya da ma ba ya na ta ga ya da hai di mu cha sa adu mai ta thu mi na ra ba ta na mani pu da any power by the lasanu appoint unity oina abat oina lai ko religion man le pa matan hajin ba sunga ngam ba mani pu sunga ngam le ba khena mara ngasi di hari ba khras na sum chang jhala ka apoi ma sen sum na pa sum ta hale ba ai si yang moi jadi ba adu ai as in social media se ai bi hire ba le police ki laws in the su na tai chat ba law ko 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 di noi pha de relief ke anda lai je ba assembly na te lo phang ke hai de to ko matan da di ima ko affair pa le ba idin gun na ko apa party to mo matan da di adu ba ngasi religion ki me amsi ki mai ke ta ro mani thu ba gi na social media law fo mo me amsi de ke to ko num de ba adu ne ke ko ki lai ba ne ki me amsi ne ba lai ba ni ni di hai ba sum akai mo wahi harap ba akai any fruta akai to pas di thingjen ba ko thok ta da ba adu de to de ba kana ma nu pi ma chen wai ki wai ka di ma ko ka pe adu to hai ne ba ngasi lai ba kan do ni lai ba si ka ko ma kan di kana ko ma to ki ba thakta hai ba to thuga ya ba kana hai de ba kari gi no se ai ham ni ba se kari gi no ba yang pin de ba apoi na lai ba ni ba phulin si kala ba ground ni ni lo sai gyan ta sna num de ba ang tak khadasi apoi na lai ba bridge su phatre ngasi apoi ki administration sina ko was na phazana government na phazana good governance or ta ra gadi ngasi to wai ko ko di ngasi lo thing banam de ba usi ai mang ra bani lai ba ni ma mer su kai to bham khang re kai ta khang re ko se manipur se apoi na hasini center yaw do su apoi ma se na du thu da thu ba na du re ba maram di mai ko mai wakhal agenda da chang chang le ba lepak manipur hai ba se kan ji hai na ba koina furuk to kum dare ba kari no se kari kum dare no ba mo thau ta se manipur kan se hamna ro koina hai se aba su ko se manipur kan si imale ka me dai fare hai ni kai di dai fare imale ba ko ko be ka pe me na ko be ni na ka ko bale adu na mara ko ka lepak kan se hai ka di lepak ki wangang si furuk hai ba post di ya amna ko gi post se ai ki wakhal da buzi ki ko ba situations da furuk ki nei na se ai ki tas ena nung sunu ai te maram de som da mi gi di jantra man da famaga separate pi ga da ne demand ta ole apoi ma se si ka ai tu sun da ka mai le si ta se na ye mo ba ye na ba mo na di ngai da le wa apoi ki na se fa na pang se fa na focus ta ole na ran do ne ba si ka ri gi apoi ne to han ja ne ba adu na social media se lam se chu mo da chang si adu soi da ma pa ka ni ngasi no hunda ni ma la ni ma ka center da la ma mi u state na ma ka mi u
मधुदा अखोई माई पाकनेबा नत्तदना तू अमना हाइगे चावबो खुंदे यारो चावबो हाइगे तू मीना खुंदे यारो ना अखोई मसे सुम तौलेबा करिगिनो मदो मसे करिगिदो सेंटर चाइबो नमदिनो फम्मी बेगने सिं चाइबो नमदिनो होंगरी ब्राम मोई तौरिमेंसे सोमदनि नंगदिएबा अस कइनो हाइगे खुमोबो यारोएला मसी यामना याम खोई से हाइबदा फोन अबे यूज से अखोई यामना कादाबदा यूज तौदरे कादाबदा अननेसेसरी यूज तौरे हाइबसे आई हाइनिनी अदुना मीगी अतोप स्टेट के मो मतंदा सोशल मीडिया हाइबसे आथु खंगा अखोई थबक तौबम मथौदाय यूथ हुजि खरे बे यूथ सिंग द लेना काना हाइसे अखोई यूथ खुदिमक्ता ने हाम काना फास्ट तानरिबा तमेंदना मरोल ममदना मरोल अभी पोतुना ले बाकी दमक्ता कइदो सिगे न को खादो वतुनो पाटे बेस होइनी मीगी कना के हुनरके कना हुनरे फगेरा फरोगेरा यूनिटी तुम ओइदुनी हंदा अरगम मुबाला अंबा मयाम यूनिटी ओले तौनी मीगी दियो अखोई दि कइनो लैमिने सुहाय अखोई निमो मचा पे बा मचा ने सुहाय ले अदुगा सेस करिनो अखोई गुमधरे कोंसे करिनो बसीने बई अल्लाह हाइनी से अदुगा आई हजगदबदी केंदा हजगे लेके मणिपुर कंसाय तारगदी मणिपुर की वखल खनबा तुंग दैये पखाम सिंगो थमबगा मणिपुर अमुक्तंदी हिमालय बा बतमदुगी अहल सिंगी हिस्ट्री खनिबदो मदुगी खोंग थांजनबा सुम मथां तायबा खोंग थांजनदना सुम अखोय बसे लौमले बद कानरोयबा लेबा निंघाय रबनी मणिपुर लेबा निंघाय काय रबनी को मसे तन तन निंगसी मसे दोले खोंग थांजनसी